Shubor nakaslem jong unongsan hima. MP ka Voice of the People Party Dr. Ricky Andrew J. Sington unam thep vote ha ka election banjit yu speaker lani ulampang ka yeng dor bar thau ain ka Lok Sabha ka banlong ha ka sngi balang ka arpu hundeu tarik ujuleu arajar arpu sao ya ka nira pentip do presiden barangba ka VPP uba arden milar basayo moy ha ka bet sngi baar mentaka sngi Dr. Ricky ulabam smai kumu MP ka Lok Sabha hadin ba ula jam ya ka election hadin ke election ke BPP kalapan bena bakalam kersan ya ke kinhon National Democratic Alliance balayalam de ke BJP bat ke bayalam ru ke sarkar lani ke India Bloc kabadan hakal yang persya mentaka sngi ke BJP kalapan bena ba speaker jong ke dorbar Lok Sabha bakhat nyo Om Birla ubade MP na kota Rajasthan unlong ukertong ke NDA ha ke election jit speaker nakaliang kaseng Kongres kalasay da Uke Suresh ubalalong MP na Kerala la prasin. Kanderu kasin ka baningkong bakandan ke election banjit yu speaker ka Lok Sabha. Barabor yu speaker la jumunjur lang nakaliang senchar bat kaliang persya bat amjudan ka jingya tap vote. Habakali lo Dr. Ricky kersan yu ukertong ke NDA ni Kongres hagate ke election jit speaker uba arden ula ong bo MP na Shillong Parliamentary Constituency unam kersan yano ru. Ula ong ru baka seng kaladon gajing angnot baka NDA bat India Bloc kinjin dala poi sya gajing asngotho jingmut bat ban penmi ya kawai garai halor ketika mat kabaya day baru speaker namar kata Dr. Ricky unam tap vote ha kanigi election jit speaker.